Singomakhanya sekufikile emadlebeni ethu ukuthi kuneqeqebana longqathu kuney'febe nonondindwa ey'shoda ngemsunu eselithe lahlangana lenza i-list yokuthi akube khona abantu abalandela uThamara noma abasaphotha lento kaThamara ekumele ba-unfollowe. Ngibonile-ke ukuthi ngibe nebhadi-ke kwi-list yokuqala ngathola ukuthi igama lami alikho kulabo bantu abadinga uku-unfollowa ilabo ngqathu bey'febe okwabantu besifazane kanye nabafana bakhona. Onke nje lamaxoxo lawa axokozelayo iy'febe lezi ey'melene neqiniso nonondindwa. Ngibonile ukuthi zihlangene laphana zithi zenza ama-lift anukuthuvi okuthi asi-unfollowe. Ngathi uma ngithi ngiyabheka ngangalibona igama lami. Ngifuna ukunitshela-ke ukuthi msunionyoko angiyifuni i-following yenu. Ngicela ni-ede igama lami kulabo bantu abakwi-list yokuthi nifuna ukuba-unfollowa. Edani igama lami lapho ngoba angeke ngifollowe imsunu mina. Ngeke nje ngifollowe imsunu. Mina abantu abangifolowayo baqaqekile la emakhanda. Iy'ngqondo zivuthiwe. Bavuthiwe abantu abalandela inkunzi emavava. Bavuthiwe abalandela udinsi dindiliza ukudinseka kwesidikiselo sebhodo elikhuluma kuhlatshiwe. Mina ngilandelwa zingqwele, mina ngilandelwa zinkunzi, angilandelwa ile msunu eniyona. Omanuka indunu, angilandelwa omanuka indunu mina. So please ngicela ukuthi nisheshiseke ningi-unfollowe. Kuyanuka nje, kuyanuka, niyanginukela. Ya. Kuzosala abantu mina abangilandela ngokweqiniso, hhayi la masimba eniyiwo. Uyabona? Kuzosala mina abantu abazwana neqiniso, abantu abakwazi ukuhlukanisa umtalabho wami kanye nobuhlakani bami. Abantu abakwaziyo ukuthi emtalabhweni wami engiyitalabha abantu bakwazi ukudonsa i-wisdom phakathi bese begeyina kuleyo wisdom bahleke behlekiswe umtalabho. Mina ngizolandelwa ilabo bantu abanjalo iy'ngcithabuchopho. Mina futhi ngeke ngilandelwe zifebe. Ya. So wonke lamadusha nonondindwa base-ladies house nayo yonke le nxokonxoko yamaxoxo egcwele la ku-TikTok. Ngicela please ningi-unfollowe mina. Mina ngu-Team Thamara futhi nguwumholi lapha kwi-Team Thamara. Mina ngumholi oqanda ikhanda kwi-Team Thamara. So ngicela ukuthi umuntu omelene neqiniso likaThamara asuke nje eduze kwami, asuke eduze kwami ahambe ayogeza umgidi ayeke ukunginukisela ngesihlalo. Ya, bekuthi nje anginitshele lokho. Kede sono niyangidakela.